别有这是的，结果不不噶给掉，没不za特别马哈给修，我结果就好吧，给差切布，为他给地牛吃掉。别太大呢。Tie Advent Sunday kiriu. Sio Jesu Christa arhagili zanu. Pete forgewa pete ke lusiawe. U kezedi nipu ker shonu zaligro keze kelili na ba. Terianu zaliku resho chilinu kerpengu vorli Emmanuel ketsu keze kelili me resho chilinu zaliku kerpengu vorli. Si pesoginu nke kose hapeteche he chatashe pasi heze hebu ndiezenu dioje nienili je Emmanuel nki vorje o Israel vorje manjenyoke Galatia ko kinye mef nungu kilie mua tie che zienu lu keba ke lu hau u ke pe nyof nyu ke pele nuzo po akredi ala po pu kashe u ke zedi tsaliku dilege vital danu krigi ni di hitinya pengu la apu kashe ke zegeli
在里库 Christine Sarah Tata 记者不得就苏维个做，不得个在写他里的给里头没。Valerie vide. Ugo kenur hebadi mato tsuvu ke tukula abu ke penyufiki teja chalidamu. Ke kriye nguke mezie tuon sufadi. Ke cha che ritual ke tse hieko ke penyufu hieko Jehovah. Kemasa topo Jehovah di son hie nke kriye nguke mezie hieko leti zole kel ho se hieko tse mo hieko kriye baya ke zakula ke tezie bien tse yawe anipu hieko nke kriye hako hasedi luka va vuotu keta tinia mu anipu Yekong ke kriye nguke mezia hako hasedi nchatanu husulemo keta tinia ke pele kel hunu se tsedi husulemo keta tinia mu apo Jehovah no jedo yeko mato ke krigo tsevo keta moje yeko
一个人呢，最琢磨就给大过来，一个给做法世界，是的，接到一个给学生呢，我做给列国学人，就他这个这个真的呢，online 的呢，有个个这的，学到个是，你用个本来。μια hakagi nke me sarafu ke tsesidi nke me sarafu bu yugo kele ke me doko ke khakareli je sidi yugo bu bav do hause nshu ke tsnu ani pu tenu ke thokhabian tsdi nshu le di nke shu tse hau nu la ba ke tstiu nu Nteja ke sanguli di tu pale ke vimie se preleten yani pu ke kepo Jehovah yeko zomo shimo yeko ke tatsugo sidi kivor yawe yeko ma totsujo ke zepete mo mbun teja khasze mengudin ki yeko meji melo yawe jabye pori ke krike tsenu ke hu mà thọ chia hậu nu, par lịch sử cho cái gì có mi bù cái gì sự gì, ye có bu, ye mà xíu chỉ cái gì, họ có ha, bố cha lệ bê su, thì thằng nu cái mà sa mu cái thọ sẽ đi xe, cái số mà thọ chia hậu nu participate chỉ lấy cái là nó ye có cross gì, giờ bây ye có pastor Jason chỉ Kino no ke vor ke sikele pie poke chuke lotsidi bubu se di she hiko taro hiko hasidi yeko ke renmi ko mi bubu ke tsubu bo japu rendi hiko ke pele sepeni pe kulidi do pa ke liet tsje ke krepo Jehovah yeko ye ke vi ke kose ma poritz le gen ze ke su sidi nki chaya we no moliro he ko ke vi ke ko ze ke tsla mbu le he ko do nobody ye ko ke sho ti ha ha ke khakare pye me do no sle mose njapu ke vi ke za ke chatz le indi jisu krista akela ke liozano ye ko pette go Can you ready? Marcose, Apo Jehovah, Mkichamu, Yemejimelose away. Amen.
Tisoviwe. Ake krusunu mu kepen fazanu nyome teke lusabe. Mi horo japu ti mu khau tsoro felikel ho sawa mi jen there are japu ti mu babel ke pra tsoro liro anu ke me je mu anu taso se wala ya. How ke krila mo na aro ani chuki class demo permiti ke teni deze. Shizu first term second term help phela. Shizu aro a teacher for request pidi ang mejiria wa final na alti english zj di for request bi di for ang mejiria alti english la di ari subject pete positivism ko sala le. She aro japu tigo ka ka zo aro haburi agi vidi mi wonuri japu se le to chiza kel huri lu to mo mu agiri amashiri to mozalano suko akiri se zo se de aji zo se ya uwe there ke pen fa akre mu ang meje mu argosi da zo japu se akiri se le moda mu po akrese ang meje se ke to hago mu hau akim hidi kelhunu ag hakro agai tsmo af di huda shi sogo se ugo kazale do terinu ke penfa tezia mu uke huri tisonye ke chanu ake krumu avar krawazala uke hu bejesya she aro anichukinu ungom hasidie proverb ro anisya mu proceed ya mu how akra mu azremia ani no go so mudi hori akabata apetasimu achata seza wose ya sidia ro how ho agivor proverb how go nu how hasidiu nu tuge bago so de go lelasdi sunure akiri ge lesia mu akachawo so akrisagi nu chadoya suro hasidie ser te tom te fu dizut dire ge zo me da ge won akinu bahije mu abom hanir se da he mu hazir da he ke kila mu lam hanir ro nur kram da livi mu hazir da li ro kingari wa livism har gudi kingawa le ki vila su shida mu ke panfa su fi tu aka chang tu wo se beza tsa di ak krubo tsof shizo shida mo a semor ke so tigi hapette kabesa tsa ya anunu go akreba ya at babo ke vze wo pu di aro ke panfa ho ziri menuri ke shaso tsa ya mo ka shat sa tsa a lu no situ zo aro ake shago pubo de simple sezobo zori how konye ba no fe nyor ke zedi manchada jide ar nyor ti ash je do ko ke fa mo de di nyor ke fu jidi shi ta zu ni pre ni fe shi mo yin ton pa cha kin na zo jidi ga u me ba la je zge ke fa sa mo tomorrow zu vie me shi ta zge fyo za nyor ko ke fa a mi he wa zu ke fa zu se di其实你我你儿子有些的生活是啥？这不给不是这个本身反正个桥什么说都是多了，if it is very genuine 都了这样说呢，是本来木其实que lu no其实这比个我encontrar什么其实是话，而且阿怎么找呢？给后面是那么说，安现在查西的呀，你啦，我那查的是的查话呀，其实个我的这个crash，我的我个本就facility，我拉不给我拍的，好那个给不我阿呀他给了呀，我个本就发Jeremy 的不是片，好。
zo vanu nsele ke mono an si e mu sula ngo mi ke huri hanu kizun lu ke for purpose bo mu pa chawo ni de ko pen fa ngo ona hanu vor ke ba ho su sili mo so ma su le ya mu aro anu no ki pu ya jo aro nyego hago anno do hago ho an dia nyo chusu mo der ko pen fa nyo pel husu di u ke ze di lu ga to mu abon nyo guide ke mi di chidi nyo krasadi lu ga to bo zo so la no nyo su sili mo so so mu la amen don mo der ko pen fa don su le da ko ke de ze di ke nu he di ke ze di ke ze lu vo ke asu ko ki chaya mo ko ki pu ya che how kelhu kelhi u ke ha ke ri u ke pen fu jenwa mu how po a bu sen zo sa su a su si tu mu po ro bu sen za mu hanu lu ke vo ke u ze ke ziri ni a mu ma po bu se ke no li ro a ze ve ne ke se ki no wa di he ne je ke zo so ya po ti so vi mo di si ko zo ro po pon se di po pon se di zele mo di per li zo di po se a ki de ga di si so a je za nu se de le anu se de le a ha di hono ha di attivo da da li a ki mi ga si so le za ma se di anu se le si di po a ki pu nga si ti ge ai hamu u ke pne fu ke mer kha sa li je u ke mer ha pori chli za ha pori sa le za de ke mer se u ke pne fu tsi je di aro some to the tune pu ge zme ye do I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for you are with me and so the henya su a pu ki su pu sa di je shi wa za so la no go ton ke she khro khro pi zo re she re fi re u ke pne fu ke mer su kha sa li ro so she sa ha pori sa le ze mu su kha sa li ro si zo zo si dia usa mu henya a pu ki pu la zo re she go family ro ke ze di Bible verse se ho ni se Proverbs 3:5 and 6 John 14:6 so she John 3:16 so ga so ko ke ze di proceed di pe mo provazo ho John 46 will let us je ne I'm the way the truth and the life no one comes to the Father except through me so po fle lo mu po mo le lo si za por mu po gi ke mer khasa je si za por si di por si di po no la li di por je se la ze mu po se tie mo ki zo po how a po che wa di por how der bully mo le tge o ke pu za no xie zong de ji su chao zu mu ge to zu ze我服务里了，不给我里了，所以呢，差些个干了，而且不给不，boss，谁自己啊 responsible leader，不真弄吃的。是啦，pelle che sappo di io su favore di pose bagata lewe a to aquel hu mo soliro Romigo pukezme Paul pukezme a tu simo jo vi mu tu potu kitu sega da ari ar hese ya de la vo mo to zo bo so sho kizu bo si zo sala la di chi zo so da di mu ya mu Paul pukezme a to le bese he sho he she ro porque já surgiu mu, aí o que pena fazer muito já, Jesus muito já cala que lhe mu, porque criar muito que me gente muito já, porque dinu le que assim mu, mu que já assisto mu, o que pena fazer, algum me gente mu, porque criar, bisa tadi,
아제도 그게 디바 수제수 아케 차수를 있어야 우케 벤서 우케 크리아 웅모 계속 봐 웅모 토르무 부흐길래 우템이 시조래도 계속 봐뭐 하와 우케 필라모 무 계속 뭐 저희 우케 벤서 우케 토르무 웅미지 토리 보통은 우 비모조시리 우케 라세자 무르 고다서 수 앞에래 뭐 안누쇼 세다조시리 안누케 미제 세다조시리 아 차파 베자조리 보통 아제시리 기니 무케 메네 칼라베자 저디 아 안누 말리마 니라레자라 아 우케 벤더 테지야 뭐 우케 벤더 아킴 헤조버 케모 토크모 보조시리 게 다스 보조시 르고 크리 무미젤리오 게 크리미리 이거 미코고 포플레기리미야 복 그레스 복 머시우 라포 마포모 보디 미케 후워자라 아수니오 기쁜사 무 하노 포케 크리시 툴레리로 아케루노 아스무자 운누케 디세야 운누케 디비세 워테미 게 비보 하 vivo suligato lelia se o que mernilia mu akim heza que tasso gozoji pu abunu po japurislia ni pu zabo zapu zaisli Nizile unke lu rapu gola feje mu uke benova teze ke krale lowe je ngo ke chatti ha no Sri Lanka la chale do mu pete go je no bade deri avabo perkese do Sri Lanka no cyclone di tuala mi hepengwe suru uti vode mu mi me fe po mu le moba siro temi nye hedie die potila ke ye ketala ke mejeba tirla zadi theme megeje mu kerzako krutaun ko nuvor keta cheba Sri Lanka liro chiki metsatiute mu seyu potila regeje ze ke se petsa seya vo keta June 2003 tiki zadila me themye krikeni di hepengwe de se ketacha mu hausie chethie se potila ke shothobo chaba Sri Lanka liro the pearl of the Indian Ocean isia kizanu thedze lesha thugecha donu useye je thugecha kewet thobo si Southeast Asia no democracy seye kewet tho Kizanu biodiversity teacher ke photo teze lesson report kewe tho nungu kelie Kizanu thenu mebu seye sevor kerie tho mo election nu ke dagelie thenu mebu seye kratasha kerie tho mo nan chate pechdi zeya ke che seye seuasi Sri Lanka economy mahoshero economy me mekeje economy dairy ukotho ukodonu kegi mu terhase kechala nu themeke prari useye khawadi vo chazu hatho shetode kriza he tefe Sri Lanka nolhue pugeje nan ha ula meyewasi mu hauri mu pevise 1983 nunuvo 2009 ketso nanala terhashvor unan mo culture pekru ketula machabaya deri seyu mehoshoro zukrie khogeta suicide
casual violence, mu rep hako krapar keta muba, Buddhism liro Sri Lanka seyo nan, mu sorkariye nan haurago, mu se keye keto chaya. Sorkari jonuliro nan pe teze ri ke khamodi zelevi idipuya. Deri Catholic me pese pem kechari chaya. Kepele me petsu kechatiri keseya. Deri Christa kepele meme jezo. Kechanu nagoliro. Kechacha die kabeba. Keriu. Kepenophabu tirti kriego nunu Sri Lanka seye yale ketula chado. Temie ke mejie ke bagobu Christa ke kriengule ketula chado. Kenu. Kepenophabu che menege je sevor ter hernunu. Shemo razaledi ke bako. Siro rofaki zatiri razaledi ke bako zeshe ketula chado. Seu. Sorkari bu freedom of religious expression without proposed anti-conversion law. How kasha ketula chado. Krista kehu bu memie musule ketula chado. Ke chacha die kabeba sesye ke kriboliro ungo category siwade cha zovordi tie uke penofe ungo kridi ungo gosevor November jaser ungo kehu do ke ja hau hat zogele tiu selede sla ke teziri biu ke penofe tsemu ungo har pie ke bago pete ti zole mo ke ta category siwade deri ungo tije ke ba dieki Kepele, kemeremu, superhila ke cha hau hamengudi nagame se yewe, kehu her ke sha hau tije ke ba dieki kehu se dedo. So no dieke pu liro, Reverend Robert Conville, Poliro Billy Graham, Evangelistic Association no po hau associate evangelist po ke ngule, mu po vor di pusho ba sela hau no Mary ke je, temi ke kra. Mary je mo vordi ke hunu part piesha geto ko sirongo dile ke vise vordi ke zasha geto lari sidi ngo sekolari ke chashle do mu pette go buri ke huti haunu nu ke peleri she ke metile u ke meru buri metcha sako gele mu o unagami se yo rishe per hila ke sagashe ti ke mengu polam har mu ho ke je favordi teti soja ho tsole ke da ho ungo menguri chele tin ke je hau hari sa se di ungo ke sha tiu seler vide Hallelujah ke peta po beziwe hego zomusmo hego tsimo zomo tasha torzo deri na tie ti soja ke vivo ti soja ni po hau ha hego mengu ke je tiu be se hego tshe di hego buvor tie hat solede ani po bezile hego tie se ye Sri Lanka la chado tha ani po no tier ti kre ke re ha ko nuri no ko krohisha no ko krosha ani po ke se ke je shada te mo ko ngule mo ke ba ani po siro digola ke meje ke ja hakope tenu no meje di ngo krohishe je ngo kroshe je ani po unke pele mi molivi ni po deri ne ma to prezoe ne shmuri ke she no modi ni po ha ke kripori heko ni po pele le genzoe sala no meje di ni po ngo ri kroshe je ngo krohishe je ke meje ke je ti ha no siro no ni po ha tiu no Temie ko buzo shiri nke kresile nke krengutu ke leti borische anipu sirono ngumejedi ho cheke menege ni po sevordi te usho mo kizati rezafa ba te hernu sironi po rofaki zati shiri rezafa ba hako haripe te krohische anipo no epete ko si ni po no si ke mom hato porije ni po no hapete ko ke siu hapete ko shele ke vinje no ke ko bawe ni po sala se din kier krolaya siro unko se ya ho buzo shiri ni po
freedom of religious expression how ha ni po ha shakham ha pos nida modin ko bu how hari khashale ke vino ke ko ke semi sorkari ke semi career shasa so ko hari nu shasa che sira ni po ko donu krista me ke hu how ha bu zo shiri me me je zo ke chalari ni po ke theze benzi ya siro ni po tiri ko bu me me sale mu ni po susa kolege do no si ke che ke ko the chape u donu krista me ke ba christian me she ke ba ni po no ha ko hat spe ko sa che ani po sidi ko gi nuri ko se yo buri ni po nsi ke le se ye po mo ni po ke krie si mu mutu ke le se ye buri she ke le she tin pa pe te se di jisu ar ha ke le zanu po ki ke kromu the ja cha she ya we amen siro che ngo ha ke mu ke tiu ba le do mo lo ko kier le ri de ha ke mu ke la ke cha she le Hallelujah, ke krito apo mpeziwe. No, hego semor ga shom, hape te promoza be hego tshe. Nipo hego mipo ke tse, ke vi ke shoro teja, ke sikele teja, temye ki chmu ki tsati semor ga sho, ke che ke krito teja, je meni mor ga sho teja, hape te promoza be hego tshe ya ga jago lam pezi. Hego tsie nzanu ha ke dukio bo se vordim pinu shida je. No me je di hego je no to ke to tigi, me samo dom levi nipo potu ga monu to levi we non toshe ke masasha jiu ni po se nja pushe pe jabe chale ke vite jabe no hego ke nguge le pete gom horish je zero tie lo shse do di ni po khor tha ke le ko uni se di tha ke le ke me mongo bu ni po ma tho le tho hau gi nuri ke ni musale jiu zero ani po no me je di the ja ke sare bien ko tse je ma pete se di jisu ar ke le zano ke khro cha shwe amen是给托底不是给丢的了。这里个库克布迪给人特分，库索克布迪he pengwa senunu克布迪he soru ke zo。这里个克布迪给人特分，库索克布迪he pengwa senunu克布迪he soru。ame jigo rakradi akela shaji an jo rakra moda mojla aya ke pie puche di arha shaji ndi gize ach perishaji kela ke liye ker jigola peche thore uko noe chnu ke chego faya ke mola
nke krie jator hey Jehovah nke thochau kize ache perishaje ake pechego mu angumamie krapi deri an azagonunu arurida yamo a mies heduya ke chego mu apu mehude ke krila munya ukwe ndiu medzia ke mola ntata diego kide anishia lady nketsi ki viki ze ache perishaje ndie peteus ke trozo mu no petro ke she jogo pete ke chache tuya niko peje Che vi se degno peje ugo chedo ke zedi ma fo vorke tsikem hedi cheliko krebudi ker tepfa krebudi hepengwa se nunu krebudi he soru hau ma holedio ugo cheliko hau ma hoke tsitiki krebudi hepengwa se nunu krebudi he soru ketso hau liro section hayo sedi rash ketsa su pu mu hau liro ibrimie ibrimie de ku me fa kenye baya mu mefu getsa de ku mefu nunu cheliko kreb di hepengwa se nunu hepeng kreb di hesoro ketso sutsa mu ibrimie de nunu me hoseliro rash how letter how nunu line petu sentence petu tu getsa sutsa mu how liro uko gizo wu zivile ketola mu ugo memorize ya pemoya sala pemo ketsi rele ketola su thuse ketsa su mule ugo gizo hau meho ketsa tiki rash bie gizo hau meho ketsa tiki cheliwe poti po cheli krebudi ker tafa tu chas ketsa su potiu tsivore je ketsa su musa mu po potiu tsivore ketsa tuti deketo su vorke tsu nu po meje melo ketsu ri rekri ko tse kem he ketsa su mule mu po meje melo ketsa hauliro vordinu court nu ukil kom hodzenu kepenyo fobu po defense seje kepenyo fobu nu po yapi seje ketsa su pu ketsa kem he nu thusi mu ugo section hayo ma ho ketsa tiki verse thaba mu tha haunu verse tha haunu me ho ketsa njo ndie ketsa vatha thu mu revival la ketsa ketsu liro vase mule krebudi hepengwa die krebudi hepengwa soru mu krebudi hepengwa tepfa haunu revival la chaketsa tseper hisaje ketsa vase mule musala die hakopete ketsa me hoseliro nyepu die pocha yuro nyepu die mu chepe rila seje ketsa su mule mu ugo kezedino macha die me hosedo ugo temye spirit we suppressed ya ketsu liro suffering no suppressed ya ketsa su mule se temye spirit suppressed ya ketsu liro temye kerjeme lano hurede ya ketsa shiketsa su mule deri temye kel hunu hadde wake meje ketsa ze ke seketsa kiri ke penyo fa tsaper hilasi ya ketsa su selavorsi ya ketsa ke penyo fa ketsa su ringule musala ugo section hayono krebudi hepengwa senno krebudi hesoru ketsa section hayono no uke penyo fa ki ke mhedi tsaper hilasi ya shi ketsa ugo macha dieno no mehosna hacha poliro tsaper hilasi le ketsu liro ke penyo fa diuno no voria ketsa su pumetsa revival according to God's word ketsa su ngule musuro verse krebudi hepengwa se mo hepengwa dieno ngule do mo krepo verse hakono meho ketsa tiki cheliwe po kelhu ramo ketsa su shiketsa su musa mo po kelhu hau ketho kelhu se dil hu ketsa
mu po ke lu hao re mo ke tsa ma ke re ke kraze ke se ke tsa ke lu po mu po ke tsa po suffering po affliction hao po ke me je ke tsa mu ke je ke re huri kras se ke tsa su pusa mu po suffering hao ke je ke re ze ke se ke tsa hu li ro re thor ke ta la po sieda le ke vinuri ba ke tsa su ngu sa ke krila mu na po ke penyo fuki ni pu at per hilasije revive my life ke tsa po su pusa musala in the season of affliction po ke re ti ze ke se ke tsa kono chelliu we supoki kramor shoshi musupoki vomor shoshi ke tsa po su silie musuliro ke penyo fuki chakesa ke penyo fuki appeal tsa ke tsa sungusa mo po appeal hayo liro demand mo po ke penyo fuki demand mo ke tsa yale modi ke penyo fubu tsbis je ke tsa mori chris sedim hacha ke tsa su tsmo they po request hayo liro a simple attention ke penyo fubu ar krasaje mo aya piesaje ke tsa su pu mo simple attention ke krilamuna chelliu we siwa u ke penyo fa posivi thor ke tsa po ke re haunu po ze voso do mo ke re u tso do shi ke penyo fa su si ke tsa ke penyo fa ke tsa lano po ke penyo fa ki vor ke tsa tiki simple attention ni pu no ar krasaje ni pu no aya piesaje ke tsa su pu chelliu sila ke leu liro ke la ke lie po krohi ke te we po ginu no voli kenze ke tsa musala po ke penyo fo ki kra ke tsa su ngule ke penyo fo ki bleed ke tsa su ngusa mo po ke penyo fo bu po rasa mo sho de ke tsa mo ke penyo fo bu po defense sa mo sho ke tsa su pu ugo chelliu we ke chau me ho ke tsa tiki hau po ke me kodi an diese ya ke tsa la no tsa se ke tsa ke me kodi su la pu mo mori ke penyo fo bu asu tsi ya ke tsa la rofuki tati asu viwa ke tsa la athake bo tsa so ho suri su na pu mo de po ke penyo fo ki vor ke tsu liro it's a statement of true faith ke tsa ndie ni pu gi confident ba ke tsa ni pu we de thozo po die ze ya ke tsa mi po cheper hilasa do ke tsa po su po confident ni pu gi ba ke tsa so nu pu gi vor po ni pu gi vor ke tsa su mule ad hazaki kresami po ze keretsa mo po ki te ki no po kere ke kraze ke sebadi vordi aze ke se mo po akipu ke tsa ni pu miss hiko ki kruwe hiko ke pumau krator ke tala no ni pu hiko kremo de michele ni pu hiko ke charana mo de michele ke tsa su pusa musalano kereze ke se ke tsa tikiri ni pu we u ke charana mo den he ke tsa shiketsuri lede ya ke tsa shiketsa tirivoria Diane Langberg she's a psychologist for poro counseling to get a teacher hidie counseling to the mopo po lesuno suffering and the heart of God how trauma destroy and Christ restores she's a lesupoba mo lesuno po puketa suffering can destroy life gets a su ke me je gets a ukel hu be te be hwaya gets a she gets a zekeseya de popu ke tsa no God ke penyo facility po Dieu silije po ke premier po Dieu ke premier silije sidi po Dieu sidi upet teu premier tsike tsa upet teu vole sidi po kikim he ke tsa ke lebo leba yashi so leleje musidi no kidza hauno hakere ze ke seketa ke sheke tsoze ke seketa tiki rukralije Jesus Christ ke luckily se vorse ya ke tsa mo po resurrection of life rukralije sidi hake show kidzano hake show su petsulie de rukramode hije ngi ke show ri petsuleje ke tsa posu pusa mo hanu no sikile ni pu die no taketa mo ni pu die zeketa no revival voria geta tsaper hilase ya geta voria geta ke je ke reze ke seketa nuri ni pu die zeta ya geta me gi tsaper hilase ya geta sungule mo su personal reason corporate reason geta sungule jake ni o me hosne geta uliro
revival according to God's judgment ke cha tseperhila ke lie ke penyofa ke tho chaunu nu voria ke cha uko sungula le mu verse krebodi hepengwa pengu mu krebodi hepengwa soru haunungulie ke la ke lie ke jokola peche thorde uko njoko foya ke mola si mu cheliwe po sikelie ke la ke lie ke jemegi petse bade ya ke cha sungulie how salvation liro ke penyo fo diu nunu ngule ya ke cha salvation no liro ke penyo fo diu nunu ngule ya der ke la temye ke shomye wicked temye gi petse de ya ke chu liro uko ke penyo fo diu nu thamoli thamoke ta lanu uko gi pet uko ginu petse de ke cha sungule musla hanu mehola ke tiki the essence of wickedness ke show mze ke penyofa dia ranna no moketa ke penyofa dio pelle moketa mu ke penyofa dio ze moketa sungule musala no ngukelie ke la ke liuwe ni pu ke la ke liuwe ukeki basi bazo deri petse ke ta uliro ke do bola petse de shi ke tu uliro poe potu po kapie petse wadedi tenura di moketa la ke liu pogi no petse ke ta sungulie cheliko krebudi hidia pengu ker tha no ngukilie Jehovah po ke ye ke ya ke ja pette ke thonu po ke ya ke ja pette penyo to yazo sidi puzo sala ke la ke liwe penyo prebazo pette ko zedi penyo bazo ke shogiri penyo bazo de ke show petsere ya ke zu liro po ke penyo fudie renna no moketa de zena moketa mu pelle moketa la petsere ya ke tsa sungule ugo lavordi romi ko po me fe die no me ho ke tiki romi po me fe die no pu ke tsa sala u ke penyo fa u ko bu ke rejenu uni un chenero chiji idi u ko kapie me sake monu shwade sidi u ko bu udonu upu krieke mo chwade getsa supusa mo salano kella ke leono utho salvation no to moda mo utho ke show no to see to the another ke penyo fai ukhabe ke show no sawaya getsa suringule mo salano salvation where wickedness ko penyo ba mo ke krilamuna ukoe they refuse to hear God's word or believe and obey God's word getsa mo they refuse to repent musala uke penyo fa po khabe ke show no so wa ke suri ngulale ugo ego Sunday school nyo yo bo meche seze yo ba po teacher thapfa mo po khunhe wa aki kedi ko po no po prawashe shidi kedi ko po pradino verse me fa kenye me fa po me fa senu chapter me fa kenye me fa verse me fa po me fa senu rofbo ke penyo ki vordino rofsuwe abu medadi ahab deceived sawado me ketsa su puvormu uke penyo for o no siseje ketsa su po su prowa shidi po akipu ketsa miss uke penyo fa medamo liro kedo wala no po temitsubu seji kesi tsubu medada shidi po akipu musla a provide apokipu ketsu liro uke penyo fa medda zapuniamo deri temye po ke penyo fa diran na moda po pelle na moda po diezano to na moda liro uke penyo fa po khabes no saya shi ke shono saya as a sign of judgment ketsa su po kipusa mo sala ato su lebadi no po kipu ba ketsa ke shono ukhabe so wa ke to rase ketsa suri utho uginu nuri ngule a kelle ke medoko nuri a khapi ke shono sawale ke vi rase keta am hathom hatse ko nozo sheri a depu ko nozo sheri a me treat keta ko nozo sheri a habit ko nozo sheri a khapi ke shono sawage to su rase keta su ngule mo ugoi pa te ko kezedi doing the familiar things of God. Shidi u kezedino ke penyo for rosho ketsa ke penyo for matoko tswalivi. Deri kele ke medonori u khabe ke shono swale ke vi. Radino mo to ketsa shi ketsa bai delivi.
kunhewa ato I experience po su kezala senede kunhewa ami pogia ni moseri ajoki pude achu varo po pusha puttu sodo de thos tere po ki pusa do shirino shimu ajoli ro shi pu ho ke wo de thodi pusudino bhabi pe khela wa ya sala su pu morbi mo su puttu sodo di aro ape pitule di su puttu sodo shiri ape pitule di ba she was tigi shiri hyo gom phatsle di hyo zunuvo prede shiri aro azunuvo de zu a Bible pregetun Ephesians 5:20 nungule follow the way of love shiri no su pusa musla aro su presidi aya nipu nori bazole din follow the way of love. And what is love? Love is 1 Corinthians 1:13 says gets in there. So atosu lili love sa haide love his hide shiri no so ko pete prala lidi no sunu no puwa hore din no nipu we poti tunu po diu se vordi achapi tsekesa asungusa mo nipu we poti tunu po diu se di uchapi tsbaya ketsa shidi u tsperhila se leke vi mo u tsperhila se leke to la uchapi tsbaya de diesu renna moda mo diesu renna moda she tsperhila leke tsa su vorya mo ketsa atwa kel hunuri vor moda ya ketsa su mulivi musala ugo haunu ngula leke tsa tsperhi ketsa ni pu diu mo po chapi unu no vorya ketsa ugo po ke thocha unu no vorya mo ke thocha su ti so ne ur tsbaya ketsa su leske mo su ur tsake baki wesunu radise yambeshi ketsa suri leske just unu ugo mehon ketsu liro keeping to God's word despite persecution hauri ngulale nipu dienu thaketsa ke jekere zeke seketsa kiri nipu dienu thaketsa suri ngule verse 157 mu 158 hanienu me hoshero hacha kenye la cheliwe ke penyofuki chaketsa sungule hacha poliro akepechko mu angum mieko krapi ketsa posupu seche chakin nioliro meseto ya ketsa ko ngu apu mehude ketsa supu mo machakin ya hanye po petsuba ketsa mo po petsu ketsu hauliro po poro fuki tsatie me meleken zeketsa nunu po petsuba ketsa sungule de machakin ya hanye me holasiliro out of control po situation no zedi po control tsileken zeketsa shiketsa situation ponoba mo po situation how me hosiliro me po kenye zedi no keze shode ketsa surimo mori me group po zedi no kepero ketsu no vi mode ketsa sumo deri po pu ketsa akepechko mu angum me ko krapi ketsa kras ketsa sumusa seshe me setu ya ketsa ko ngu apum me hude ketsa po supu mo situation holiro po control no bamo de po control tsile ketsu liro how he respond to that situation kikem hedi po su respond tseshi ketsa sumule mo sungu ketsa tiki po pu ketsa uko shivazo sheri am hakki puri ke penyo for testimony how no dole likenze ketsa ruri de likenze ketsa po su pusa mo go verse hanu me ho ketsa po samiswe po me po petsu ketsu po su me ho ketsa tiki mo po su ngu ketsa tiki po me petsu ko po petsu ketsa how personally piamo ketsa ndie suri nguli mo potike kratsati mhede liro personal steady pede livizo deri po personal di piamo ketsa sungusa de po sikilio liro temya hako kido bola apetsuwaga ketsu liro ukwe kepenyo fe diuno thale mo ketala apetsuwazo ketsa posu sikili ngule musamis mehos ketsatiki haunu po meho ketsatiki samis where he was sensitive towards sin kepuma kido boshi ketsa posu letter ketsa sungusa seshe samis we po cheliu we po kepenyo fe gloriula ponunna ketsa sungulye temito ke hutsa thazo sheri a kepenyo fe diu sunu no arri da likenza ketsa posu pusa seshe samis we cheliu we po temye kerzmye
dia thodi lumo keta la poe ponu sho keta poe grief keta suringule musamis we poe mie po gi ke do bot sawashi po su concern ba mo deri temie ni pu dia no thale mo keta la po su concern ba keta su yori ngusa mu po cheliu ke lu how me hola seliro kidde po uto ume hola sedi how often do we grieve by seeing keta ne me ke pumala ake debo anunna se yashi mori anuje badi sula no anunna se yashi keta suri leseke mori ki debo ma ke show u society no ma ke show ba ketla ake debo anunna sa musula no a tenu sho se yashi suri leseke ugo mie ugim ha tseke ha special waliro we temi suri ngu unni mo keta musidi unni modi u characteri assassinate so why geta she gets a ti kekra zekeseya der temi su kido bola sidega ponyepu situmo geta lale mori popo die ponyepu die how pelet tumo geta mori ponyepu die how punu ba mo geta lapo sidele geta su lepeta seya deri po kido bola wrong so washi su lady u characteri assassinate so wa geta she gets a ti zekeseya William MacDonald po puketa rofunu me mie ke je zasi poliro mie ugi ke krowa ke tsela unu sho ke tsu mona ke penyo faza thake po ke penyo faza thake wala unu sho ke tsu we so si musala rofu ke lu how no ma ke kra u challenge tsiketa shiketa tize ke se mu rofu ke lu how no we me mie ke ze how liro Nipu dionu thale ambeshi munyepu diela unun getza munyepu diela nipu diela u passion bagetza su meyese getza suri leseke ugo cha diu mo cha thallau liro revival according to God's loyal love and eternal word getza tseperhila ke lia ke penyo ke tsi ke vi mu poke cha che diu la voria getza sumule ugo verse krebudi hepengwa se mo krebudi hepengwa se nungu kelie ameje ko rakradi akela seche getsa consider my suffering getsa supusa la vordi verse krebudi hepengwa tefuno nkele joko kidde anishi leseche shiketsa consider how much I love your word getsa boy kepenyo fuki supu. There is psalmist where pula ketsu liro akidebo nkreashi ndio kreashi sukinuri nyepu no nketsi ke vino no tseperhila seche ketsa supula sala poe potopo on meritu no focus tsamo there nyepu ketsi ke view no focus tseketsa nyepu no ketsi ke vila no revival tseperhila seketsa how sever atseche ketsa so pu musalanu po ke chatsa thellau ke chatsa vasse ke chatsa ke zuliro nyepu ke tsi ke vilano tseperhila seche ke tsa supu mo revival tseperhila seche ke tsa hauliro it is never deserved ke tsa ngule shmo no mo angule shmo never deserve mori earn ke tsa how kralesh shmo ke tsa deri nyepu we potopo ke tsi ke vinunu kapie utsegeta suwe samis we po cheliu we po sidi thalauno krotaya ke mo te tsudaya ke mo ke chache dio su sedi po declare tsegeta su mule mo po declare tsegeta hauno how nyepu die how krotaya mo ke chache baya ke su it is not only true how get thozumo there how eternally true gets a suri sedi po die thalla tsegeta sumule ke penyo fu die khakesha die tejoko pette ke thozo gets kel humze tejoko pette ke thozo gets sieze ke si diego pette ke thozo gets hasi diego pette ke thozo gets proprie ke je diego pette ke thozo gets muhau ke thozor bimo there eternally true gets a ke chache bagedo ge gets a su pu
theologian Herbert Lockyer shi ke tse po ba ya mo po pu ke tse thenu lu le khe u ke penyo fe po die kha ke she ko ma ki pori kha shwa ke ta la ponu tsomode I tse ba mo mori po die tsi mo ke ta la piela le ke to mori po die ko cheke di la morsho mori cheke mie morsho I tse ba mo po die kha ke she pette po su po shi ta shwa de mo ha ko khtem kiri richa ko do si tie ugo gezedino ugo temie pette ko ke penyo fabu tseper hilasenu ke tsa ugo pette su mengu baya ke tsa musu chabaya ke tsa ugo suri le mo pupuya ke cha ke hugo nuzo shiri nipu no tseper hilasje ke tsa suri lebaya ugo Dr. Franklin Graham vor ke tsa hauri temi ke akrapo vor lirom hapo tseper hilas don he ke tsa utemi tseper hilas don he ke tsa shiketse po mer ke tsa shiketseri ba de ugo cheliko me ho ke sunu tseper hilas ke tsa we nipu diu nu tseper hilalia mo po dia hau ugo no mu a ugo me popo ke tsa givor mo sho ke tsa mo po dia sunu ta ke tsa ze ke tsa nu pelle ke tsa nu tseper hilali ke tsa suvoria musala ugo society me ho se liro tseper hila ke to we lebe unu mecha ke tsa shiketse ba sala ke krilam ne ugo temi ke kra u nipu diu sibazo de dizeu nu lele mo keta pelle bazo de ukapie diu no usurrender tsiketa su tsas seketa su ngule musala revival ke tho cheper hila seketo ke tho liro we ke penyo fo diu no thake tsuru bi mo tse zeketa su nu cheper hila ke tsa su vordo nipu ke tsike vinu no nipu ke thochau no tseper hila ke to su vordo musala no ugo pette ko nipu diu no thasake nipu diu no pelle mo tse zeke no thasaliro nipu we visually tseper hila ke su sevor utemye tsedo we atsedo ntsedo u society tsedo musala ugo su tse pelle musu merabazolike nyogo peje que se te katsali ku history pengu po she krono ke tso ke se ke lidame ngule da pa ke se setale di ke like po she krono Alumene tsebaya angumeko ahufu bazori apopeleba oazetyo zotyo chisu akalemu apoviezo oshekronu
ya ke chat su do ke khrie ke ma sa ni pu Jehovah no chi do ke so ti ho nu he go mi pu pu ga za ka sala ga salan pe ziwe he go sigilim he di ke hi diu he che pe shisia he go sigilim he di inke mi tho cha piu ginu revival ke thovoria mu hi gorna ke lim hi di ni pu ke pecha ma ke reze ke se ke li ti go no zu shui ndie gi tha ke लिए mi ye thorzo mu inke khie mu pothala ka ja diu ginu se pe hi la ke लिए ke thovoria ga ja siliwe le ni pu hi go ke phu ma mi ge zala hi go tha cha thor ge zala hi go he ki vi ke ko ba ga mola ki ji ha ha ku kre ge mola hi go nro fu ke ko chaya mu nke ko bu mu nro fu bu hi cross di ndi ki ze he che per hi la sa je incha piu se he che per hi la sa je kepechumu keper hie nu leri kebu ndiogi thalichi nke khemu ndiogi nu hie cheper hilasachi rafu nu hila parkile mengu bidi sala hie he khaka sala bi nzia mu ngi ndiogi se yawe siro ununu hachutu ya gaja ke kolanu we chamori le ke vi ke zie chesle ke view bobu ke hunu mu Krista Jisu ginu tepu petegi jiu ke chache mu ke chache zapu za ye chje Jisu zanu chayewe amen petego pezie bali di ke pesi ke tipo sele do ke riu liro vorga za December za sorun liro ugo ti che hawla ke chaja bagadio telaude mu kise bathe thadunu baro go cho ke chaja balado sla haunu chilegi bi pe tebu vor ke chaja hani ke pe kosi je ke se chasiya han he ke cha krata chasi ke to liro akoko phizo rogo pheno cha se mu se de jo no chakr ke nioli ro angami baptist pastor dikon kro tho huja va he die diu December ja soru mu thenye ti soja hani no to phama baptist church no ke hudio ke ho ha u councilor ke hu ke me bode mu hawla u ke hu no pastoral team mu dikon board chphogori vodi abcc ke hu ke bodi ke nie kho pastor mu dikon chagaba ko je ke pe kro ga ja chudo mu hawla sunday he go bete go ha ki ha ba zo moda do mu u go communion sunday su ha sa ba moda do ni ke chagi ke hu hawla chawa je ke se bete ki chasiya seuli ro je do ke pu zaga sha mu theje gori ngu ba ka tam hidi ni go theje u sibade Reverend Franklin Graham last minute no po visa no po ke ro po je ke sera di voli ke to no ba mo de deri ha hala no theme go u chamezi da modi program mo je program mo bazo ke to no bazo mo je do ke pesi mo se chagele hidi ke Kohima Baptist Pastors Fellowship se Nagaland Baptist Church Council mu Nagaland Joint Christian Forum ago hai collaborate sidi program ha ha ke se di krata ko hai jiz ke pele mi pe tebu chili gi pe tebu body IG stadium no ke ko thos je ke su se ke se mu su gi je u ch perpetually vor bisunu ke se pe te gi chasia Reverend Robert Conville associate evangelist sigaba povor ke penyo dia se ka za so do mu arrangement goliro bus ke se pe visi pe ba musuliro leri nu se dedi leri junction nu se dedi ke high school junction ke so bus stop ke kri ke za pe tinu baronu se dedi bus ke kri ke za ke se pe bus la temi go bochele gi vid de public transport se li di program no vorse je ke se chasia mo non stop bus shuttle suliro kidi high school nu IG stadium ka cho su ha non stop bus shuttle su ha bus si do
program hojri program tiunuri sala ni go bu su leba di public transport chile gi me public transport zeli ro bi ke to su se ke pcc amu chile gi pette bu vor ke pe ko bisunu ke se pette chela se yawe telauli ro go che do merema high school area zon ko thogo chapu chepe bi se ke sala go pe je thor mo go ke hu chili li ro cha heri ke se be ba sala ke hu bori padi cha hedori ke pe ko pressure je ha go po cha bola chya mu su li ro ke pe ro pe visa ko li ke dola ke si ke mo go zo shiri ke ze kar chse ke si she mo ke ze di ke che ke kri se di ke pe ro pe visa ko li ke dola cha he ha ke se sia mo ha le ba de pe teri tenu se da mo di ke hu sie ke ko to prela se je ke se cha si ho te ko pe ji ho cha heli ro agri forest zone ko thogo ke se de sala ke hu buri ke pesi ke jam hi di tenu se da modi cha henuri ke ko thola se di ke pe ko se di sino la le je ke se pette ki chase ya